Arimu ba ECD kuma Gembe Central nibonanĩtie kũrega kũganĩrwo kwao nĩ mĩcara ĩrĩa bamũkagĩra kĩrĩngo gĩkĩ yao. Arimu ba baruga nĩ bairutanĩrĩtie gũtuĩka ba ũteithio kĩrĩa na baba na mĩcara ĩrĩa bakwamũkĩrania thigũrũ nĩ bakuongerana kuga kinya kethira nĩ baandĩki kwa mĩaka 8 ethiri mĩcara yao ĩtongerekana bo nĩ bũtũmĩte bakaremwa gwitia ngathĩ ya kĩũtũũro kwa mĩaka ĩyo yonthe na jakabo boting'ani gũtĩ mweri mĩcara yao ĩtĩcaragĩrwa. Marion Karugi na ripoti ija. Solidarity forever, for the union makes us strong. Ni arimu banasari kuma gĩcigo kĩa ubunge kĩa Gembe Central baraba ikinyĩte kangeto obicine cia ithomo bakilalamika nĩ thirikari ya kaunti ya Meru nonto bakwithirwa baibacerethia mushara yo rujura bakwani yo nini muno rekana mathina bakulukira kumenyera na banasari maskurune tukweru ari tutirimanite antu ao tuyeto for grievances cietu nonto batu tore yari mu baisindi itutesegete itare nene sana itwaulanire tutirikanawa leo magate o marimu kwena kuremeria kwa kurea mesara tutekore waitare ari airete tafadhali ndaromba nete yo kenene national government county government neto tikere batu turari mu baisindi barato ina kana karato koera kakamia to akamata maito kaera weto kaura kasamuni wengwa we mwarimu okaera no kathambia takuramba itongatha nana betu bonke tonkane nana betu thai kithai batu tubati kunura tweba mbere onde ne yebya kwa bitandatu ngwase binkobi ani byo abyo kontamburanga kamusara ikara katenyirie nyangi kamusara kanunu te nyumba koka ende mbaeti nikembere nkathome thika muthia bonde aba ukontamburanga baimbira nwetera kwa ngavana wonka ngavana rika na arimu baba isindi arimu babe na muthuro baruani bathomete ya arimu bangi na ni babati kuona mushara ya arimu bangi ende nonto boserethwa ku mushara yo batumba kinya kuromba mukobo bankine yumba batethia batu tore registered teachers TSC twenio niae county government national government niae neto thikero tafadhali tuendwe na TSC namba yekete arimu bangi 28 years tuandiki permanent and pensionable tuketa wa civil servants but to enjoy rieto ruto eta civil servants in our county ni kwithirwa atire batwe twastagnate anto amwe job group ni moto twire kumare atwaturire ke job group ndi tutomba ko separatwa batu tukiore kwete yo kenene sana kiri the county government is excellent Kawira Mwangaza otothikirie batu ari baisindi tonto to kuthikirete ntuko nyinge kinya leo wa manto ya kuke wer TV na KTV unge cionde twathikirie o eta batu otirika no to eta kinya ntuko imwe nipo ntoto na wano la ne tu batu pio barua ko kaita kamyake 8 kuma bae kwandikwa batathranwa na arimu baberu na kinya barua bataibwa kayuka ngavana akibariria riretherwa akiariria manto yange ya county batu ao tore arimu tuthomete tore arimu bathomu bobweya otarimu barabangi ni uma tugumire kirasi ni otarimu babangi twengwa tuthiathete process were thiatwe ni arimu bangi lakini batu te muntu tumenya inya o walelie scheme of service batwe tuta implement rwayo nonto bakwethirwa batwe tutura turinganeri musara yura twambiriri na suo no su tutura na suo kinya mwarimu akandikwa ya ruare turi ya tu akeya akana nona batwe alafu keka musara ka na ora bankine tutatoyokia loan kwatweka loan ite koreka loan bare sieka kwatuka isigotha ciena arrears kwatweka wande nyaweta kukia mbesa na bankine renge bakarea no ntoba kwethirwa na ara ora county government bateko release mbesa imapema sire release sire late kwatuka nisinkuma ina arrears kwende our county government itokoromba mukai itokoromba burunete yo kenene wibwe kerera kia tukiari mu baisindi tokotesha gamno ni kwembesa ile tuita wasia pension to na scheme ile sia pension scheme imore tuita kurita statement yonto NSSF
ituona kwina gap kumaanisha mbesa ira cietu cia NSSF itikinya mweri o mweri. Alafu kwina irange lap kwe bamwe beke lap trust bange beke lap fund tutiomba ku access account yetu ni onto tutiomba ku access account yetu Madam Governor. Nkiripotera Weru Juma Kumembe, Bito Marion Karugi wa Kinyua.